ojo nyawang ngesir sing ayu kuning ojo nyawang ngesir sing ayu kuning kurang sabar mosok gelemok pakai cincin berpakai cincin di jari manis berpakai cincin di jari manis dipakai gelang dua lo ya mono selamat tinggal jangan menangis selamat tinggal jangan menangis di lain hari berjumpa lagi kuno dikawe sama kuno dikawe sama lagi kepriye gone banyoni turung gawe susah turung si genduk gawe susah lagi kepiye si genduk gone nglakoni berpakai cincin di jari manis berpakai cincin di jari manis pakai gelang di kanan kiri selamat tinggal jangan menangis selamat tinggal jangan menangis di lain hari berjumpa lagi wirang anak eluto wirang anak eluto buka pedit enek bakone yen pancen seneng si genduk jaitan itu yen pancen seneng jaitan itu najan turuk mesti dadi bojone berpakai cincin di jari manis berpakai cincin di jari manis pakai gelang di kanan kiri selamat tinggal
mendung ngawang 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 lapega mendung mong ranggiling ranggiling atas sisi tega nyawang nyawang ratega tunduk tega nyawang nyawang ratega tunduk eling 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 kabeciane Berbagai cincin di jari manis. Berbagai cincin di jari manis. Pakai gelang di kanan kiri. Selamat tinggal, jangan menangis. Selamat tinggal, jangan menangis. Di lain hari berjumpa lagi. Nuhun injih sareng kalian seni tradisi dolala Arikes Pas Ayu Pingking Sakelatan Desa Gerabak Kecamatan Gerabak derek wongkon Kabupaten Purworejo ingkang pangarsan dening penipun Roko Mas Puji lalu kisah makarya kalian Ariska Audio luar biasa dasare sik taruno